Yan yarabbatan buram manlakapor. Yaksakan utang keluar belum mulai. Yan yarabbatan buram manlakapor. Yaksakan utang keluar belum mulai. Yan yarabbatan buram manlakapor. Yaksakan utang keluar belum mulai. Kabulom pabra kun simbaku. Kembali menikung cinta surabaya cuma cuma. Amin. Bapa yang di dalam kudus Tuhan kita sembah dalam kemuliaan sembah hak dalam Bapa. Tuhan menjadi sembilan sini kuasa. Tuhan mengikat kamu sini. Tuhan menerima kuasa ini. Tuhan dalam isi manusia. Mereka belajar bersama. Tuhan nampak kepada kita. Lakukan kudus porsi pajis. Maria aku Kristus mulai Tuhan kita jumpa. Mentara porsi amin. Kau mulai pada borban, mengkau kemenangan. Porsi berwujud. Tuhan ya berapa nasihat, ya berapa kemarin sih. Mulai syariat depan Kristus atas. Asal aku mulai apa temu, mulai asyik bayar, asni kembali pada bayar. Lagi sebelum musim kemudian baru berbaru, yang tahu bicara berbeda, yang ini mesti berbuat berbuat. Haji suatu guru kita cuma kita, haji jimat kita pada jimat kita. Amin. Nampaklah ini akan bersama, kami sering berjalan mulai menjadi betul agak jenis. Dunia kita di posisi ini bercampur berawal. नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ नमार का जिन शाश्वतों बकौल साजन तो इसने ये से बड़ा हुआ कप्पाबम जुगत नातवाह में अनकुसम कम सिमजों में जो मिले तुम्हें उतराय कराची सुस दुनिया की पहुंची कचौते बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई नमार्ग शिशाष्टम पुरिसात चंपू तो इसने ये से बड़ा कोई पावम चिकोत नातवाह में अनकुसम कम सिमजों में कोई उतराय कराची सुस दुनिया की पहुंची कचौते बड़ा Namargadisha Ashtam Purisare Jumu. 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 Pavam Chikut Uttaraय Gracias Berkenan kita di pojok, baca berkata berakhir.
Twojśnienie wylekła Pan wybaśnią. 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 Ja trwam wiek niebieżna, tam serce Andrzej, powiedzieć, utraj racji Jezus, Pan wybiany kontakt, odczynić baczek w tej warunowej. Twojśnienie wylekła Pan wybaśnią. 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 Problém mor, problém život. Twojśnienie wylekła Tej warunowej. Problém okol, problém mor, problém život. Twojśnienie wylekła Tej warunowej. Problém okol, problém mor, problém život. Twojśnienie wylekła Tej warunowej. Twojśnienie wylekła Tej warunowej. Ja roczny krauczą mi. Nasieniami. 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 Nasieniami.
Most loving Jesus, present in the sacrament of the altar, we bow our head in adoration and worship. Lord, you have promised us in John chapter 6 verse 41 that you are the living bread that came down from heaven. We truly believe that you are here present in this place in the form of this bread, extending your loving invitation to all of us to belong to Him and to drink from the torrent of your love. We, your children, gather to your presence, sitting down at your feet to learn from you and to listen to you. Jesus, you have been with us throughout this day. Extend your loving blessings to all of us, although we are unaware. Thank you, Lord, for your graciousness. Thank you, Lord, for your love and mercy shown towards us, although we have been unworthy at times. Lord, you have revealed yourself to us in various situations of ours, the various events that surround us, the various people that we meet every day. As we come to you, Jesus, we bring you the prayers of all these people we have come across in life, people who have requested prayers from us, people who have no one to pray for, people who go through various forms of crisis, who live in abject poverty, people who are homeless, people who are abandoned in the streets, children who are pushed into labor, people who go through various forms of diseases, contagious diseases, skin diseases, heart diseases, all those organs affected. Jesus, we bring you the prayers of all these people, people who battle with their life, people who go through financial problems, people who are at the crossroads of life, unable to make a direction, people who find no meaning in life. Jesus, we bring you the case of all these people, known and unknown to us. Extend your loving arms towards them in this moment. Bless them, Lord. Sanctify them, purify them, make them once again your children, that they are able to come back to their normal life and serve you. Jesus, we pray for all of us gathered here in your presence, along with all those people who are praying online with us now. Bless our intentions, Lord, if they are according to your holy will. Surrendering all our loving intentions at your feet, trusting that you will answer them in due time. Once again, we offer you and honor you with our praises. Hallelujah, 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 hallelujah,
Ave Maria.